try kelak pandai ni guys. Dengan persiapan klip yang melakukan day am sini. Sulit bercetai guys. Sampai no. Kongkong. Atau kamu dan futsal ke no? Kedai ni mana turun? Ya, kami dan jam siang. Kayak gini saja tu lah. Okay guys, finally ngatry kelak day kan ni ke jika mah. Tu sia kena rugi tep mah. Kiong makadai bet nakane ka liang kamon ke sorot mah. Dengan dia bet sini nang ni style. Kejekai kata ke futsal. Pisang maniat nang dia. Ni kam day shoot guys ni. Bakal maniat bet nang ni sport. Malah benda kata yang try. Guys. Ngetry lah benda kata try guys mo. Dengan persiapan ni lek bercetai. Try ngambilnya. Ni. Ngambilnya ni guys. Bani ketama dan futsal mo. Langsung jeram langsung taji bani dan ti. Te nang ni pedes try guys. Oh. Ni kam day hiran nang ni. Oh. Kan ni ke futsal. Ni tangga. Sudah kita kibru. Pila i kene ke futsal mo. Baik. Kene ke futsal ni lah poi kene ke futsal finally. Tangba umdon bre ni po futbal. Futsal ni. Balai kene mo. Yuk kam dai kene kata ke futsal ba peniat dah mo. Peniat dah kita. Jongka nyau trap ah. Pedang nak pandai. Guys. Ambil i lenting, ambil i sengken pengaliat setang ban jom nang ni nak keper hitang pa. Nano ais ban jom nak keper tak melong rah. Te ngelajak lenti biang imat. Ngelak poi futsal tang ba. Ikum ngelajak lenti biang. Oh. Saya kata kalau lenti ke mana ha? Saya try lah benda. Orang badan arteli, lai teli kifut. Arteli ngasih orang badan futsal sini ngasih orang badan arteli. Tambah tip shoot reh nak ngan yat. Saya ngelak poi segi keper jom kibreu mah. Tambah ngihak masumar ye. Nang banam day kijing tung jing tap. Oh. Ndai shoot reh belah sini. Ngah madak biang. Ngelak yuk isi aku futsal guys sang ba.
Nisui ya ke futsal Henry pada ngimlak ban poisa kalian ti ban lek cepok mo pok futsal. Te anyway guys ngen sa ngatai ngen salap hi sun. Dia kata kesurok mo kepada saya kata cekal mo. Te ngatai kelak bandai gane kesurok hak mo. Guys page ngen ya jom banyak ni stay. Tuk. Ta. Te ngatai finally gane kelak dai ka. Surok mo guys look. Lak jalan tilak slam hang sengau. Yeah. Finally guys ngilak poi hang ni po futsal mo. Te mangam tip lah kaden em kata cakap baki di peniat ni futsal le Lionel ini kadek futsal ka Lionel futsal guys Lionel futsal baik Lionel futsal look tambah ngom dan priu ngai dan priu ya kadek futsal dengan tip guys kadek siapa kata cakap aja baik Jing internet dengan futsal guys look but kita kiprih mo ya don kalau mau si pun ana si wan berlawan klem tep mo oke ngelak semua simping di telok ngan lek cukup no ngam lak bre om den priu hire ngani ga jika tengah try lak bandai sekoi pat ka futsal mo baik jing internet dengan futsal guys look lak semua lengok mo bom den priu hire guys te ngelak poi hang ne po futsal mo te ngan persiang ban kuali itu ki badai seng jong tu ka new trap dengan persiang kol mo laki don brew hang ne dai ha away pat ke mo te ngan persiang kol see you guys in second part